Thogora wa iguru wa kurigita murimu wa kansa ucungereire ikuo cia makiri ma andu na gutiga family nyingi matari ona ciringi. Riu andu aria matorete murimu wa kansa bururi-ini ni maikitie ritana kuri thirikari gukorwo ikinyihanyihia thogora wa kurigita murimu uyu. Kutibu kansa iko gali zaidi. Iko gali, unaweza uza shamba, uze ng'ombe na pengine finally mtu akuja apoteze. Gikundi kia aria matoretie murimu uyu wa kansa macemanitie mwena wa Shaba, kaunti ya Naikuru, kuria matarĩire mitangiko iria mageragira thabari-ini yao ya kurigita murimu uyu. Gikundi giki kiugite ati thogora wa iguru wa kurigita murimu uyu unyiaritie mihuko ya family nyingi na kumatiga matari ona ndururu. Kabili nyumba yote ile ina madhara mengi, sababu namba ya kwanza inabadilisha hali ya nafasi. Kama ulikuwa unafanya kazi inabidi utunze mgonjwa hapo, wakati mwingi inahitajika pesa za ambazo kupata tia ni shida. Rida Mohamed ni ataririe thabari yake kuma riria agire murimu wa kansa, endekithia riake kuri thirikari riri thirikari gukorwo ikinyihanyihia marihi ma kurigita murimu uyu. Nilipatikana na kansa ambayo si common, ni ya appendix. Nilianza kama ulcers, naenda natibiwa ulcers, lakini finally nikaona inazidi. Kali ingeweza isaidie kabisa hao wagonjwa, manake ni wengi ambao hawajiweza hata kukula, hawana chakula. Unajua mmiriri wa gikundi kia aria marumbuyagia aria mari na kansa, Hosea Ojwang ni atarite a Kenya gukorwo magithũrimwo murimu wa kansa tene niguo gwithema gutherema kwa murimu uyu makiria. Oho Ojwang augite ati murimu wa kansa no urigitike ungimenyekana tene. Ku push forward ni mambo na screening. Nationally saa hizi Kenya mzima statistics za Ministry of Health inasema kwamba nationally we have 16% as a percentage of screening. Wamekuwa wakipitia changamoto. Screening iko chini. Ripotera Muthingi TV, Geto Wambui wa Mugo.